I pozdrav ljudi, dobrodošli u Bosnian Games, danas igramo Prince of Persia. Ovo je treći dio ove igrice, link za download će biti u deskripciji videa. Otprilike ste vidjeli šta se dešava u igrici, a ja ću ipak malo usmeno. Ja ću ipak ovako usmeno da vam kažem. Dešava se u kraljevstvu kojeg su napali ovi demoni, što sam vidio što su i mene sad napali, ja njih sad moram zaklati, gotovo. A vidite, otprilike neće biti gunova, radi se igrica o mačevima. Žao mi samo što nećete čuti zvuk igrice. Ali haj, i ovako je dobro. Meni se igrica sviđa zato što ima moćnih pokreta, ko što su ovako hodanje po zidovima. Evo ovdje snimamo, ja zakočite dok snimim. Dobro, evo ja sam snimio. Ja otprilike mislim da će biti ove igrice 40 epizoda, neće 100% više biti. Evo ga sad, prvi put ćemo zaklati čovjeka. Evo sad ćete otprilike vidjeti za početak kakvi su udarci. Samo malo. Evo vidite ovdje sve. Ima do jedan ispod, idemo do njega. I on je gotov. Idemo dalje. Sada na početku nećete vidjeti baš moćne udarce. Tu kroz epizode ćete gledat polako, malo moćnije. Ajmo ovo gledati zaka. Tako, daj mač, hop. Pusti se bolan. Evo ovo. Hodi. Aj, zabio sam u nož. Izvadio je on nož. Aj. Ovako ću ga zafrkovat. Zakon je. Idemo dalje. Ovdje ćete dobijati ko neke žute loptice, ko neki XP. Idemo gore. Vidi. Izgleda.
Ovo, pošto neće čuti ovo njegova žena Karolina, oni su htjeli da dođu u ovaj dvorac kako bi imali novi dom, ali samo sada imaju novi posao. Hodi, 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 hodi ljudno, hodi, 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 hodi. Ne diži nož na me. Malo taj, bum. Vat taj drugi. Sad. Ovo je video za... Evo šta tu da mogu pokupiti. Kakav bolji mač, ne ja. Ovo je video za petak. Nisam stigao snimiti za petak. A danas očekujte još 2 videa za subotu i današnji dan, nedelju. Idemo sad na ovog. Nemoj na me to ciljat. A vidite, kao što sam rekao, sve u toku igrice dobija sve moćnije i moćnije poteze. Evo ovdje opet snimam. Stop, piranje. Evo nas nazad. Ja sam samo nisam uspio. Pardon zbog ovog. Nisam dovoljno držao tipku. Evo vidite to kako im šamara. Oj, odid. Dobro je. Jo, izdara ga lik. O, šta, Evo vam ovaj mač. Daj, taj. Dobro je. Idemo sada gor. Otprilike svaka epizoda će trajati po 20 minuta. Pošto ne ovdje emisija, ovdje samo u jednom dvorcu. Šećeš. Tako. Živostop. Idemo do.
Tu smo čuo, ljudno. Gotovo i sad kad smo čuo. Dobro, ba, jes se razmaho. Ode ti vam. Evo ti mam. Dole. Oma jebem ti mater. Umri. Nije mi čoravi vidio. Ne. A ovdje opet snimam. Dobro, evo nas nazad. Hoćemo moći uvijek skočiti. Izgleda da... Dobro, ja sam ovdje se malo rasuo kod ta hrana. On se ide ovuda. Ovog ćemo prvo. Sada ovog gohavog. Jaj. Ne. Izvinite, zbog ovog malo zaboravljam. Oditi vam. Uj, odbijoj se. Oj, odbijoj se. Oj, gotov je. Oj, šta baci, hajde neka. Dobro. Upade. Dobro. Dobro. Ajde, idemo. Broj. Ne. Gotov je jedan. Bacaj ovo. Ja sam morao zakočiti. Nešto sam morao isključiti. Bilo mi uključeno.
Broj. Dobro. I izgleda da je to bilo to. To je bilo to što tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!